नियमी पासमी लिपि विशेषज्ञ विद्वान पण्डित हेमराज शाक्य जन्मनी खुन वेकै बारे छपु चोसु अपलोड याग बितायना चुनो ख स्क्रिप्टेट सुइबले वेकै जन्मनी फ्लावन ढंगल खने ठय टचला ठो त्रियदशी अष्टैको जेठ्या 19 गते शुक्रबारको नेपाल भाषा टाइम्स ए तसपटी शरद कसाया लिपि पर्यावाची पण्डित हेमराज शाक्य नांग चुसु छप्या याचो ज्याचो ठय चुसु रेकर्ड नासा पण्डित हेमराज शाक्य त श्रद्धाञ्जली बिमाले ढेक विचार ठो रेकर्ड याना बुतल प्रस्तुत चोसी पण्डित हेमराज शाक्य नेनिगुली मयाको सफु प्यावेरुको दसा अझन मुमुगु सफु प्यामो अनि खञ्चया टाउटो गटके यल्य सांस्कृतिक टुको स्वयंभू न्यङ्कय बो खुस बुद्धै मूर्ति विवरण नेपाली आर्य तार्य महत्व आदि थो सफुट प्रकाशेट विद्वान वर्ग पिन्सा ध्यान बिमाओ खण्डो पण्डित हेमराज शाक्य गुरु जगतमान वैद्य अष्टम धर्मादित्य धर्माचार्य जुगले पूजय धर्मादित्य धर्माचार्य लिक्क पण्डित हेमराज शाक्य छ्वाटा छौन टंका टाउटो मेग ट्याग जुसा जी ठाउँमा नेपाल लिपि चोय सेको उठेको वसपोल पाख्या ख अन्यना निस शरद कसा जुन सुयाटगु चोसु लिपि पर्यावाचे पण्डित हेमराज शाक्य नापा ठो चोसु पाख्या वेकैट श्रद्धाञ्जली न देख्या चुना अन्यना निस ठोया चोसु ख 2008 साल पखे ख उठा जी नि यारकिन दत हनिबाम गुरु धर्मादित्य धर्माचार्य वीर पुस्तकालय वना स्तूप लक्षणकारिका विवेचना अर्थात स्तूप सम्बन्धी विवरण ब्याटक सपु स्व मुठ्या बिजाउले सपु स्वना सपु छोयचनले उबले वीर पुस्तकालय अध्यक्ष चौतारे फट्टे जंग पराक्रम सावया फुक्क लिपि चुए पनि सोलर गान्यन ठमना फुक्क लिपि नाकना चुए पनि सर काटया ऐसा थन जाहिर ने न्यालर गान्यन ठम जिउट याले दरखास्त तिर गाडल लिप त्रिभुवन सरकारी नामे उब्लाय शिक्षा मन्त्री निरपिन्द्र जंगैठा सुनोल रंग दरखास्त याबिया ठ लिपि सगुले अन लिपि विशेषज्ञ परे जागिर नै खन वीर पुस्तकालय भोटफाँट अन्तर्गत बोर्ड पाठशाला जागिर नै बोले लोक सेवा आयोग पण्डित व लिपि विशेषज्ञ परिवेश सुरु हे जिडट मकसद ठोसिया न्य लेसी रहेको जग परिवि बिगो लिसी रहेको लेखन दास सिपाही परिवि ख जिस्या न्य धुम पण्डित यज्ञानन्द शाक्य त ठोया परिवि ब्याट ख उबले दक्ष तल सोसो खुइटका ख पेरे न्यार लिप न्यास अटक जना बिल जागिर नैको न्यार लिप वीर पुस्तकालय राष्ट्रिय अभिलेखालय जुल अन 2008 साल अनि 40 साल तक जम्मा सुई निर जायना वीर पुस्तकालय दनबिले है भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू भ्रमणे ओबले अनसँग प्लाको ग्रन्थ परिचय बिएको आलुमसी होला तो नेतना क ठाउँ सुया छिनगुर न्य अठा नेपाल सम्म छिनसव निपेर बछला नेपाल लिपि गुटी निन्यार केंगो लस्ता पिट्नेको पोबा 16 पoi निम्ते जे हनिबम पण्डित हेमराज शाक्य जुके खलमले यानमले न्यनको न्यस छपि लिपि विशेषज्ञ हो पण्डित गुक्न जुया बिजना ढेको लिस कथ कनाडिउ ख मेग छौन छपिन्छ सोगु लिपि त नेपाल दिनु व पिन्चोपि नेथिन बपि सुइट सुइट सेनकनियाना दिया ढकान्यनको न्यस लिस ठुक्न बियाड ल वीर पुस्तकालय चुनबले इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य लिपि सेना बिया अटिया कवि लेखनाथ पौड्याल त नाटककार बालकृष्ण समूह बिलाटे वना आख बंगिट माल्लका पुष्कर शमशेर न लिपि सेना बिया मेमी बिना ढोल लुमंकी माने विदेश देगु नाका मालदासा 2008 साल पाके भारतीय नाजाम विद्वान राहुल सांक्री ट्यान जुल 2009 साल पाके इटाली में प्रोफेसर विद्वान प्रोफेसर टुची 2013 साल पाके लुसियानो पेटेको बेलायतमा डाक्टर डेभिड गेल स्ले गोबेट सेनकनी यानाको नाप ये यलो खपे बहा बई हो नेपालगञ्ज जुमला मुस्ताङटको अनुसन्धान भ्रमण जुल अठिया 2020 साले प्रोफेसर डाक्टर सिगफ्रेड लिनहार्ड ग्रेर हार्ड लिनोजी कर्क पेट्रिक अमेरिकामा पिटर वोलिपिन्टन सेनकनी यानाको ठट्याटो 2031 साले जापानी हिदे नोबो टाका वोकाइटन 16 टक बंका ठडे बिकोन्ड्रास व नाकामुरा पिन्टन बंका ठेका पिन्ट पुलाको अभिलेख बारे जानकारी बिगो नाप विशेषना बौद्ध धर्म व संस्कृति बारे न सेनिकनी जना ठया चोले 2036 साल पाके जर्मनीमा विद्वान बर्नहार्ड कोल्बर लिसे जाना डकुमेन्ट्स फ्रम द रुद्रवर्ण महाविहारको सपो पिट्नाको लुमङ्गी बहजु नेपाल इतिहास नाजामा व्याकरण भेद पण्डित अमृतानन्दीय वंशज हो वेकै नछम पुर्खा पण्डित तोदरानन्द पाख्या वेक्ल नापा गोवा खसे काटल लिप वेकै त नोगठ वैज्ञानिक तरिका आकर्षणा दिम गुरु धर्मादित्य धर्माचार्य ख वेक पाख्या भाषा व्याकरण काव्य कौमुदी नापा छु बच्चा अंग्रेजी न अध्ययन नाडल
वेकल थाठा यंगा ठजा लिपि दुडका चेनान दिल तते लिपि सेकेटुनका नेपाल लिपि त सार्वजनिक रूपमा सिनिकनि यागु जाखे हेमराज साकी जुन यलिया राष्ट्रिय महाविहार इवा बैले नापाङ लिपि कचकै आटल वया लिपा नेपालसम्म डोछि व से चार यला मेजो अंगुर बाबा जोसिया इनापे यिङे पर्मकन्या क्याम्पस वोमपिन त लिपि कचकै आटल नेपालसम्म डोछि व घुइ पिरपाखे यिङे महाभा प्रकाशन किला ग व लुमन्ती खल प्युखै गोसाले अले सगुले चम ज्ञान बहादुर वैद्य सेक्रेटा यले नागवाले टोजको लिपि कक्षा जुल लिपट लिपि कछै दसिपो श्रीग ब्यारे लोल हाग जाजो जुल उग जाजुले छिकबि चित्ततर हिरडे हो भाषा जवा सिद्धरत्न कसा जुपिन दि अन चित्ततर हिरडे जो छपे ताट्या गुरु धर्मादित्य धर्माचार्य यज्ञम शिष्य जुआचुन तका ला भागियाना भागियाउ छेन वेगट न्याप्ले गर्व कठन लुम्ना चुनि जुआचुन नेपालसम्म डोसु पिखो तछला ठो चौठी खुनु यले ठैन टले नेपाली नप विश्व ठंक नाजागो महाबुद्ध देगय संस्थापक बौद्धाचार्य पण्डित अभयराज शाक्य वंश कुले अबु पुण्यराज हो मा अष्टमय पखे जन्मज्यादिम वेकया आटक दुनिया ने निगुली मय कसपो पिदिन ढुगो टुके वेकल निने मिनट ना दिगो सपो श्री स्वयंभू महाचैत्य तस्क नाजाव कीर्ति ख ठोंकने ठोसपु अंग्रेजी भाषा न अनुवाद ज्या प्यावे टुगोटो अथे नेपाल लिपि संग्रह नेपाल लिपि प्रकाश नेपाल संस्कृति मूलुका व जर्मन विद्वान भाजु बन हार कोलबर लिसि जाना चोया दिगो डकुमेन्ट्स अफ द रुद्र वर्ण महाव्यारनाङो आदि सपुन न्यथिन बहजु टुके वेकै नापाङ सपु नेपाल लिपि संग्रह नेपालसम्म डोछि व ने सुरपाखि प्यावगो नेपाल भाषा सपु तलके टगु संस्कृत पिन ढुंगो न लुमंकी बहजु व ठुके तो सपोय मट व लोकप्रियता गुल्डुटै गुन खन स्पष्ट जो ठया चले वेगला ठौ छौ सपु वसुन्धरा देवीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि नेपाल सम्मत छिन्सस व छिनपेर शीर्षक त रञ्जना आखला जित चुकी बिउ न जीवन निम्ति अहो भाग्य खजल टाटे टामल दास वेक या शिष्य मध्ये छम जिन ख नेपाल सम्मत छिन्सस व छिनपेर पाखे राष्ट्रिय अभिलेखाले गोसाले जुगो लिपि प्रशिक्षणीय जाजुले पासा प्रतापमान साके व जिन बुटिकयु ख अनु वेकला ब्याडीको लिपि सम्बन्धी ज्ञान का खङले जिपि धन्य जुगदो वेकलिसे जिमुको सपोर्टको नेपाल लिपि गुठी पाखे जुख नेपाल लिपि गुठी ठौय छिन्दनि छोले वेकै त गुठी संरक्षक नाला वेकै लाट छे जग नि सुनिगो अठे गुठी गोसाले वे डे वर्णमाला गोष्ठी जनबले नि छे वेकलिसे सपोर्टु ख लिपा लिपि गुठी निनेर किनेको लस्ता पोबा विशेषाङ पिट्नीको चोले वेगै अन्तरबाट छौन पिट्नीको टाटना उब्ले तत्कालीन संज्ञा टाइम्स निपय सम्पादक पासा सुरेश किरण नापा वना वेगलिसे खलबले जनाउ ख ठुप्ले वेगला तयारीको चुय नेतनको सफु बाहेक एलडीए सांस्कृतिक ठुको स्वयंभू न्यंक या खुश मूर्ति विवरण नेपाली आर्य तार्य महत्व आर्य कृति अजन पिट्नी ल्योदनी उखना दियो ख वेकला तयारीको वोड मछि लिपन ठौटकन ठुपि कृति त पिमरन गुले आन नुगले टिक्क मिना चंगडो पण्डित हेमराज साकी जे मस्क बिबले अपोस्न लिपि विशेषज्ञ व बौद्ध विद्वान तका नेट्नी हुइए वास्तवमा वेकै मस्क थुनिजको कोचाइ मख वेक नेपाल भाषा साहित्य लपु नेपाली संस्कृति व सबै जता भयादिम सम जोमर्म प्रवक्ता न ख पुरातत्वविद व अनुसन्धान डाटापिङके डेमागो सेल्लागो मिख डुम वेक प्रति मुक्क मध्यकालीय इतिहास निम्ति छिगो राष्ट्रिय ऋणिजु सुन ऐतिहासिक मोटे खकुल्ट मरेक मगागो लिपि टाच जना वेकला ठगु टजिगो प्रतिभा व व्यक्तित्व मसिक भया ठो खय सम नेलवा ज्याद वेकै ठय व्यक्तित्व न्यनि नतमस्तक जापला विद्वान तेसँग वेकै आखयट चित्ताकर्षक अट्टा नुगैट सालफु आखटका मुक्त कण्ठ प्रशंसा या छिगो भाषा खेले निकटक प्रतिष्ठित श्रेष्ठ श्रीपा नेपाल संस्कृति मूलुका व श्री स्वयंभू महाचैत्य लोल नाकया दिम वेक नेपाल लिपि खेलेसम्म पायनियर व्यक्तित्व ख वेकला न्याकादिको नेपाल लिपि कक्षे लिचुल हे नेपाल लिपि गुठी थे जागो संस्था जन्म जुल तो गुठी पाखे नेपाल लिपि सपि थौ डोलन डोर देखल ठुक्न राष्ट्रिय स्तर जिमागो लिपि संरक्षण व प्रचार प्रसार जी जडकले नापा वेक हे कुटल जुवन तासा पाइमखो ठम न्याकको पला पाखे मेपिन्ट न हपा डेमर का वेकला नेपाल सम्म छिन्सस व छिनिरे हेमराज हपा व हेमराज श्रीपा नि सुना दिल ठुक श्रीपा मड्डीको सुना लक न्याक त लोक साहित्य परिषद त सञ्चालक भाल लल नाटल
Shisha Shimasara Kochi Titan, work on a Navlian number Jadi. Jania to go to Jadi work if hair Gunyata, Honigoliaka, Nepal Summer Yakar says so be say, Lotus Research Center Yelopaka, Mundu City Putratna Upadi Desadiudo. 30 Nepal passes house and star worker, Passatua Upadi, no Saman Nadaudo. To संसार न्यामो प्राणी ठाटन सुनि मोरो ठय सत्यत नाला नेपाल सम्म यकार से 30 चिलगा अमै सोमबार घरजतर खुन वेकल ठगु दे त्यागिनातल पौटिक डेट वटा वसा वेक नेपाली बुद्ध धर्म संस्कृति लिपि विशेषज्ञ कथा ज्ञान डुम राष्ट्रिय जगमको अन्तर्राष्ट्रिय खेलेटक बौद्ध संस्कृति व लिपि पर्यायवाची कथा सदा अमर जुयाचुनी सुजाम व्यक्ति बारे ठय लाइट ने वंगु वाले भुनी लागले वेक गुण डुमकसे श्रद्धा स्वान देछ्याचुना सुसुथन कोचका टाउदुला